no kuba bigenda bigabanya murare ku barwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaze ko ngenda hangaruka kuri ibi bitero byabereye hehe, ese abarwanyi babiguyemo nabahe, byose mbigufitiye hano 5 mu makuru yacu agiye agezweho. Ndaze kuhita nohengera kandi mitenerekeza ku ngabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zongeye gufata bamwe mu bahungabanya umutekano w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane abarwanyi ba EDF. Uyu ni umutwe ukunze kuba ugenda wibasira wa igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ukagenda uhitana abatari bakeya ndetse ukabambura n'ubuzima. Ubu aba bafashwe bafatiwe he, byose ndaza kuba ngenda mbigaruko 5 Perezida w'u Rwanda Paul Kagame uri i Brazzaville yaje kuba agenda asuhuzanya na Perezida Evariste Ndayishimiye nawe wagiyeyo muri gahunda yo kurahira k'umuyobozi w'igihugu cya Brazzaville waje kuba agenda atorerwa kuyobora iki gihugu, ari nayo mpamvu na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ariyo. Ndaza guhita mva ahangaha kandi imitengaruka ku itangazo ryihuta cyane, ni itangazo ry'ibikomoka kuri peteroli hano mu Rwanda rura imaze kuba igenda ishyira hanze, ndetse dore ko ndaza kuva aho ngaho kandi bite nihuta cyane. Ndakubwira impamvu 3 zikomeye cyane zituma umubano hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Mozambique waba watangiye kuba ugenda uzamba gatoya. Nizihe? Ese nta mafaranga nyine, ariko se bari baravuganye ko u Rwanda ruzishyurwa gute? Byose bigufitiye hano 5 wowe icyo usabwa ni ukutajya kure yacu, ubundi tukaza kuba tugenda tubana hano 5 mu makuru yacu. Maginga yangaya ibitero bikomeye cyane byabaye hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ni ibitero bije kuba bigenda biba mu gihe ibiganiro by'amahoro bikomeje hagati y'aba barwanyi b'inyeshyamba za M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yo gushyira umukono ku masezerano mu buryo bushya rero bwo gufatanya kugenzura ihagarikwa ry'imirwano mu Busuwisi, ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bwongeye kwerekana ko budafite icyo ari cyo cyose cyo kuba bwaganira n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 mu gihe zikomeje kuba zigenda zihohotera abaturage ndetse zinica abaturage, ndetse zinarushaho ngo kuba zigenda zisora amakuru y'ibihuha ndetse no kuba zisiga icyasha kibi igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'abafatanya bikorwa bacyo. Itangazo ryashyizwe ahagaragara rero cyane rikaba rivuga ko nyaboneka ibi batazabyihanganira. Ibi bigahita bihura n'imirwano ikomeye cyane yaje kuba igenda ivuga ku ijoro ryakeye ndetse n'umunsi wose wiriwe ku itariki ya 15 n'itariki ya 16 Mata 2023 hagati cyane y'ibitero byagiye biba mwijoro, aho ihuriro ry'ingabo zishyize hamwe z'ubutegetsi zateze ibisasu mu gace ka Kana, Ikaringi, muri Rugezi, mu turere tuhakikije bakoresheje indege zitagira abapiloti, batera impfu kandi bisenya amazu ndetse n'inyamaswa cyangwa se amatungo yabo aza ko bagenda abiburiramo ubuzima. Itangazo kandi ryaje kuba rigenda rishyirwa hanze n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23, bakaba bakomeza bavuga ko iki gikorwa cy'ubugizi bwa nabi cyerekana indimi ebyiri z'ubutegetsi bishinjwa gusinya amasezerano budafite umugambi wo kuyubahiriza, bitandukanye n'iya politike yo kubeshyera ngo itera hamwe kubeshyera bateye cyangwa se iterabwoba ASM 23 ikomeje gushikama ku ruhande rw'abasivile nk'uko bikomeza kuba bigenda bivugwa. M23 ivuga ko nubwo ikomeje gusinyira ikifuzo cyo gushyiraho imbere igisubizo cya politike kirambye kigakemura amakimbirane ikomeje guhura n'intambara ikozwaho cyane bikomeye cyane
Kubera iyo mpamvu M23 yongeye gushimangira ko yiyemeje bidasubirwaho kurengera abaturage b'abasivile, kuzana ihohotera rikomeye kandi rishingiye ku gitsina ndetse na buri ihohoterwa ryose riba, aho biteguye kuba bagenda barirwanya nk'uko bo bazaga kuba bagenda babitangaza. Mvuye hano kandi reka mpite nihuta cyane n'ubundi nyiri anga mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bakaba bongeye kuba bagenda bateseka. Ngira ngo ni amashusho yaje ko bagenda ajya hanze y'abasirikare b'Abawazalendo, ubwo bari bamaze kuba bagenda bakaba imbunda bagiye bambura inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse batangira no kuba bagenda bimenyekanisha yuko bafite izi fungwa z'abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Ni mu gihe kandi ibi byabereye hano muri Uvira nyuma y'imirwano ikomeye cyane imaze iminsi igenda iba hano hagati y'Abawazalendo n'inyeshyamba za M23 AFC, zikaba zamaze kwakira amakuru yuko muri iri joro yo kuyu wa kane avuga ko uduce twishi two mu gace ka Ziraro twabohowe na Wazalendo, harimo agace ka Nyawaronga, Chambombo, Nyamugari ndetse na Mwami w'Ijwi. Karehe rero yabaye indiri y'imirwano ikomeye muri Kivu y'Amajyepfo nyuma ya Minembwe. Imbaraga kuri FARDC zacu n'abarwanyi ba Wazalendo zizakomeza kandi zizakomeza kuba zigenda zicungira umutekano abaturage muri rusange ndetse n'ibice bagenda kuba berekejemo, nkuko byaje kuba bigenda bitangazwa na bamwe mu bagabo bari batuyoboye aha ngaha. Kugeza ubu Goma na Bukavu mu turere tugenzurwa n'abasirikare b'inyeshyamba za M23 n'abafatanya bikorwa b'uwo mutwe, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iramenyesha abaturage kuko bafatirwa imisoro itemewe n'amategeko nyuma y'aho amafaranga agashyirwa mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko bakomeje babivuga. Turamagana mu buryo bukomeye iki gikorwa, niba n'ubushobozi butegura cyangwa se bushyira kimwe n'ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Turasaba ko izi ngabo z'amahanga zava mu butaka bwa Kongo vubaha hakurikijwe ubusugire bw'igihugu umunsi ku wundi, nk'uko bikomeza kuba bigenda bitangazwa n'iwabo w'umukobwa. Nyaboneka rero reka mve ahangaha ndahita nihuta cyane nago nindayo kugira ngo bikorohere cyane. Ni umushoferi w'umunyakenya waje kubagenda agwa mu gihugu cya Repubulika ya Kenya, ngira ngo naga ari mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo ni hano ku mbibi nguko ubona uru rubibi rwa Gisenyi n'urwa ngo ni ibyo ngibyo rero. Nyaboneka ahubwo reka mpite nihuta cyane cyane ngaruke kuri iyi nkuru. Ni imwe mu nkuru Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ubwo yarari muri Brazzaville yitabiriye umuhango we cyane cyane wo kuyoboka umuhango w'irahira rya perezida w'iki gihugu. Hakaba harimo bamwe mu bantu benshi bakomeza kuba bagenda bavuga yuko byaba bigoranye cyane yuko izi modoka zagenda zijya ziturutse hano mu gihugu cy'u Rwanda hano muri Brazzaville. Icyakora manager w'ibi ngibi ntacyo arigera atangaza. Ni mu gihe kandi nubwo ibi ngibi ndi kuba ngenda mbigarukaho 5 reka nihute cyane. Ni itangazo ryamaze kuba rigenda rijya hanze ry'ibikomoka kuri peteroli. Iri tangazo navuga yuko nyaboneka rije mu gihe ibintu byari bimeze nabi, abaturage bakomeje ko bagenda berekana yuko ibintu biri guhenda umunsi kundi. Icyakora amagingo aya ngaya nta kintu cyagabanutse, ahubwo hatunguwe nuko yaba esase yazamutse, yaba ndetse na mazutu ikaba yamaze kuba igenda imanuka. Birumvikana yuko rero nyaboneka igikenewe